مخالفات اگه گل ایمان داره یعنی اوکو عزدان دای بابا عزدان دای بابا شکل که عام نک همه ایمان داره چه کربی چه کچ گل ایمان داره عزدان دای بابا حرامه گناه چنابی هم عزدین چنابی هم قصاب جینی چنابی هم دل دوام پیرین چنابی یعنی ام بشکنی چنابی یعنی ام بسوج بسبب ام بس عزیتوان دارن عزدان دای بابا حرامه بلکه برای خود که رب العالمین قرآن دا بيجي حتى نبيج بيجي أوفش والله ام مخالفين والله ام مخالفات إنكو ام يعني ام قال دای بابا تدخل باش دينه ام عزيت دين ام وانتشينين بقول يدخل كريار يدخل حرامه لازم ام هشيار بيجهاده ودايك بابا إشي كابين بيراخو أو دايك هنه نحمه هذا ام دزكي خدا كرش كابين بيراخو دما انسان دایک بی ولد بو کچاو اوی ایشو جان دیتنه نخوشی دیتنه بینه بیرا خو که 2 ساله حتی تو مزن کنی یعنی تو 6 تا شیری داد منوته بینه بیرا خو یعنی بو چی هم عزیت دی سبب بو چی حتی او خراب جی بیدن حتی او خراب چی نابید بینه بیرا خو که او بابا یعنی چند شولا کره چند گریان چند یعنی مال بوده پیدا کرده بوده بس تو ببیش هر الدنيا ده هر بجرا حنبالي بك هر شوانياتي بك هر يعني دوام بك هر يعني او شولا بك او شريك خطر جي تيجي بس بين زاركت خدان كه بس بين ده محتاج خلقنا بنده شو الخلقنا بي عزنا ده دايباب حرامه ام ايماندار الدروس لازم ام شر من دايباب لازم يعني قلنا رب العالمين بيجتن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أنا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب العالمين بشتي عبادة أخو أنجم دانا عبادة برب العالمين يكسر بحث داي بابا إناي بحث داي بابا شاكيد قال داي بابا يجري داي بعبادة أخوه شاكي قال داي بابا قنجي قال داي بابا بعبادة حسابه أما عزت دانا ورب العالمين ده خوش مدير أخيستين رب العالمين ده شمات ورابد رب العالمين ده خوش مدادة باش ورسول خده صلى الله عليه وسلم يعني واش كاس دادا باشون كاسا بل الرسول خدا صلى الله عليه وسلم شو كسر راسينيه طيب وابخ عز جدا بل أمشيكش مخالفات المجري ما دارت شنابت